دوست باشید، اتفاق باشید. شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید. شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. 22 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазири кишвари ҷумҳурии исломии эрон искандар муъминиро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни суҳбат ҷанбаҳои алоҳидаи муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону эрон бахусус ҳолат ва дурнамои ҳамкории ду кишвар дар соҳаи тартиботи ҳуқуқӣ ва амният баррасӣ шуд. дар ин зимн зарурати татбиқи фаъоли натиҷаҳои сафари давлатии раиси ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён ба Тоҷикистон дар аввали соли 2025 ва санадҳои дахлдори имзошуда таъкид карда шуд. таваҷҷӯҳи зиёд ба тақвияти ҳамкорӣ миёни вазоратҳои корҳои дохилии ду кишвар бо истифода аз абзорҳои мавҷуда зоҳир гардид, аз ҷумла доир ба тавсеяи ҳамкорӣ вобаста ба таҳаввулоти ҷиддии нигаронкунанда дар ҷаҳони имрӯза, шиддати рақобатҳои геосиёсӣ, таҳдиду хатарҳои замони муосир мубодилаи афкор анҷом дода шуд. зарур дониста шуд ки барои муқовимати муассир ба зуҳуроти терроризм, ифротгароӣ, тундгароӣ ва ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ, аз ҷумла киберҷиноятҳо ва қочоқи маводи мухаддир иқдомҳои муштарак андешида шаванд. табодули афкор ҳамчунин доир ба дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳи муштарак сурат гирифт. 22 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Вализода Илҳомиддин муовини вазири корҳои дохилӣ таъин карда шуд. мутобиқи моддаи 9 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ дар як қатор раёсатҳои дастгоҳи марказии вазорати корҳои дохилӣ, раёсату шӯъбаҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои гуногун кадрҳои соҳибтаҷриба ва ҷавону варзида таъин карда шуданд. сардарони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохила дар шаҳрҳои Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат, Панҷакент, Гулистон, Конибодом, Леваканд, ноҳияҳои Муминобод, Данғара, Хоросон, шаҳри Тус, Ёвон, Балҷувон, Спитамен, Масчоҳ, Айнӣ, Ванҷ, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур аз ҳисоби мутахассисони варзида таъин гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои пурмасъулият таъиншударо ба хизмати софдилонаю садуқона ба ватан ва мардуми Тоҷикистон ҳидоят намуда ба онҳо доир ба таъмини ҳифзи ҳуқуқу тартибот, волояти қонун ва иҷрои босифати вазифаҳои хизматӣ дар асоси савганди садоқати худ ва қонунгузории кишвар дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки ба одоби муошират бо мардум, омӯзиши забонҳои байналмилалӣ ва истифодаи техникаву технологияу муосири иттилоотӣ дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ, назорати татбиқи ҳамаҷонибаи талаботи нави қонунгузорӣ дар истифодаи дурусти нерӯи барқ аз раванди таълиму тарбият дур намондани насли наврас ва бахусус ба тарбия ва забономӯзии кадрҳои ҷавон дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 апрели соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдулло Рӯдакӣ озод намудани Раҳмон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳмон Дилшод Сафарбек бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдулло Рӯдакӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 апрели соли 2025 дар бораи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Вализода Илҳомиддин Сироҷиддин муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. идомаи барномаи ахбор.
дар асоси дастуру супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода рӯзҳои 21 ва 22 апрел дар ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт қарор дошт. гузориш аз ноҳияи Рашт. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо ҷараёни корҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларза дар ноҳияи Рашт шинос шуда, бо мардуми аз офати табиӣ зарардида дар назди манзилҳои истиқоматӣ суҳбат намуд. зимни суҳбати озод бо аҳолӣ онҳоро бовар кунониданд, ки бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани ҳама гуна кӯмакҳои саривақтӣ таҳти назорати қатъии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. аз ин хотир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонидани аҳолӣ, таъмини маводи хӯрокворӣ, масъалаи сохтмонӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ барои зарардидагони офати табиӣ тадбирҳои саривақтӣ меандешад. мо миннатдоргари сокинони ин ҷамоатро мерасонем, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо сокинони ин ҷамоати дурдастро дастгирӣ намуданд ва инчунин ба ҳукумати маҳал миннатдории худро мерасонем, ки ҳама рӯза аз зисту зиндагонӣ, аз саломатии мо огоҳ ҳастанд. барои бунёди хонаҳои нав ба аҳолии осебпазир дар мавзеъҳои бехатари ҳарду ноҳия қитъаи замин ҷудо гардида, барои он оилаҳое ки хонаҳояшон пурра хароб гардидаанд, хонаҳои чорҳуҷрагӣ ва барои оилаҳое ки хонаҳояшон қисман зарар дидаанд, дуҳуҷрагӣ сохта мешаванд. дар мавзеъҳои нави бунёди хонаҳои истиқоматӣ тамоми инфраструктураи зарурӣ аз қабили мактаб, боғчаи кӯдакона, бунгоҳи тиббӣ, кашидани хати оби нӯшокӣ, барқ, мағоза ва дигар шароити зарурии зист ба инобат гирифта шудааст. طبق معلومات کمیسیای حکومتی که از حساب راهبران و متخصصان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی، اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی و دیگر ساختارهای مربوطه تأسیس داده شده است، بر اثر زمین لرزه در ناحیه رشت 34 خانه استقامتی پوره ویران شده، 72 خانه قسما ضرر دیده، به 89 خانه دیگر آسیب سبک و به 65 انشاءات یاریرسان ضرر رسیده است. ما را همان ساعتی که با این چی گرفتار شدیم تنها نگذاشتند و از احوال همه ما خبردار شدند. برای همین ما از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌ندار. همچنین نوع انشاءات یاریرسانی مؤسسه تسهیلات میانه عمومی، 6 مرکز فراغتی و 4 انشاءات دیگر خواجگی خلق ضرر دیدند. در نتیجه این زمین لرزه به ساحه‌های خواجگی راه 1020، تامین برق 1600، شبکه‌های آبیاری و آب نوشاکی با مسافت 400 متر ضرر رسیده است. با دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت نیز ستاد جمهوری اوید به برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تشکیل کرده شده است. اعضای ستاد در نوبت اول از احوال عائله‌های آسیب دیده خبردار شده در بین اهالی کارهای فهمانیدهی می‌گذرانند. گروه‌های کاری معین کردند که بر اثر زمین لرزه در ناحیه رشت در جماعت‌های دهاتی هیجبارک، اسکالون، قلعه سرخ، جماعت شهرک غرم در 23 دهه 411 عائله با هیئت عائله‌شان مجموعاً 1901 نفر ضرر جدی دیدند. روز یکشنبه تقریبا ساعت 9:20 دقیقه خیلی زمینجویی سخت با وقوع که در نتیجه همین حادثه به همراهی خونه پورا برهم خورد. سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده همچنین با انبار ذخیره مواد خوراکواری و مسائل ساختمانی کارخانه فرعی دولتی ذخیره در منطقه رشتی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شناس شد. در انبارها مواد خوراکواری و مسائل ساختمانی برای 5 ناحیه منطقه در شرایط خوب نگهداری می شود. هنگام عیادت بیمارانی که در نتیجه رخ دادن زمین لرزه جراحت‌های گوناگون برداشته در بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت بستری شدند ابراز گردید که آنها تحت غمخواری و کمک همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. مطابق معلومات بر اثر این حادثه در ناحیه رشت 10 شهروند جراحت جسمانی برداشته فوراً به طبابت فرا گرفته شدند و حال وضع سلامتیشان خوب ارزیابی می شود. من میندارگی خدمت و جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسونم که ما را در این روزی سختی تنها نگذاشت. ما پیران سالان معیوبان بگذار یتیمان دائما نگهبان و نگهدارای.
سروزیر کشور بعداً در بینای قصر فرهنگ نوحیه با اعضای ستاد نوحیوی، کمیسیای حکومتی و اهالی از زمین لرزه ضرر دیده ملاقات انجام داد. گفتن ضرور است که راههای خراب شده که بیش از 1 کیلومتر را تشکیل میداد با جلب تمام نمود تکنیکی و مکانیزم ها برقرار کرده شدند. اینچنین به منطقه رشت از حساب ذخیره های مادی دولتی مسائل ساختمانی از قبیل سمنت، تخته، آرماتور و دیگر مسائل ضروری جدا کرده شد. ضمن ملاقات از مسئولین ساختارهای دولتی طلب کرده شد که دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان را بابت بنیاد خانه‌های نو استقامتی، رسانیدن همه نمود کمک‌ها و هر چه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های زمین جنبی اجرا نمایند. یادآور شدن با مورد است که با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که از سیاست انسان دوستانه اشان برمی‌آید برای اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت رسانیدن کمک‌های همه‌جانبه فوری ادامه دارد. یادآور می‌شویم که 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 روز در حدود جمهوری زمین لرزه به عمل آمد. مرکز آن در مسافه 160 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه و 21 کیلومتر از ناحیه رشت بوده. قوه زمین جنبی در مرکز آن 5-6 بال، در حدود منطقه رشت 4-5 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اویله‌های از زمین جنبی ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد کمک مالیوی نیز رسانده شد. این تدبیر با مقصد دستگیری اویله‌های ضرر دیده و برطرف نمودن عاقبت آفت طبیعی راه اندازی گردید که هر چه زودتر مشکلات جای داشته برطرف کرده شود. گزارش ایدیگولی محمود از منطقه رشت. در مجلس غیر نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان که 17 اپریل سال جاری تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان با اشتراک اعضای حکومت، رهبران مقامات دخلدار و رئیسان ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد جریان گرفت. مسئله دقیق معین نمودن عاقبت‌های زمین جنبی در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد و برطرف سازی آنها بررسی گردید. شرکت تاجیک سغورته یک جا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سپارش گرفتند که به هر یک عائله اهالی از زمین جنبی ضرر دیده صرف نظر از موجودیت شرطنامه سغورتوی طبق رویخط ترتیب داده کمیسیای حکومتی مبلغ پرداخت نمایند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورته تا امروز در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد و اویله‌هایی که در نتیجه زمین لرزه و آنها اظهارات مالی رسیده بود کمکی مالیوی رسانیده ایستاده است. از روی معلومات‌های از جانب کمیسیای دولتی پیشنهاد گردیده با 188 اویله در ناحیه رشت با مبلغ 473,000 سومانی و با 253 اویله در ناحیه تاجیک‌آباد با مبلغ 618,000 سومانی کمکی مالیوی رسانیده شد. این است که با مقصد اجرای سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گروه کاری کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورته به محل‌های از زمین لرزه آسیب دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفر کرده با عائله‌های ضرر دیده کمک مالیوی را طبق رویخط ترتیب داده کمیسیای حکومتی پرداخت نمودند که شماره آنها تا همین دوره 441 نفر را تشکیل می‌دهد. من ای جناب عالی محترم سرور دولت امامعلی رحمان مینداری خدمت میرسونم که ما را هر روزه خبر میگیرن و میآیند یاری خچوا میرسون. یاری به شهر دوستانه پول گرفتم، خوراکه آوردن رسوندن. هر روزه خبر میگیرن که چی احوال داری، در چه حالتی. خرسند میندارم. همه وقت سربلند و آبرومند باشه، 100 سالت کنه، دائم در طور سری ما سرور دولت باشه. از جمله در ناحیه رشت 188 عائله و ناحیه تاجیک‌آباد 253 عائله از این کمک پولی ها صرف نظر از موجودیت شرطنامه سغورتویشان پورا برخوردار شدند که آسیب دیدگان همه این کمک و دستگیری ها را از صلح و ثبات و غمخواری های پیشوای معظم کشورمان منداد می کنند.
ایدیگولی محمود دادرجان مرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. تقویت تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، کارهای ساختمان و نوسازی در زیاده از 29,000 انشاءات تعیینات گوناگون در شهر و ناحیه‌های مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه با سرعت ادامه دارد. در این زمینه انفراساختاری محل رشد نموده برای ساکنان مملکت شرایط مناسب مهیا گردیده است. گزارش اهل دین نورالله و بهادری استم. چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن. در واقع محض استقلال بود که تاجیکستان را به جهان و جهان را با تاجیکستان پیوست. محض در زمان صاحب استقلالی مملکت با دستور و راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکستان به مرکز بزرگ تصمیم‌گیری‌های منطقوی و جهان مبدل گردید. محض در زمان استقلالیت تاجیکستان به یکی از کشورهای پیشرفته و امن و آسایشته تبدیل یافت که این همه را میتوان از زحمت و تلاش‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان معنیداد نمود. این همه آبادی و سازندگی تنها به خاطر سعادت مردم تاجیکستان روانه گردیده است. تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری با استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بهره تامین شرایط ارزنده جهت پیشبرد کار و زندگی ساکنان در شهر ناحیه‌های مملکت طبق نقشه و با صفت بلند ادامه دارند. در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تلاش‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارهای سازندگی وسعت داشته انشاءات مختلف با رعایت طلبات معماری معاصر و ملی بنیاد می‌گردد که به حسن شهر سیمای نو و تازه را ظاهر می‌نمایند. دوشنبه با انجام کارهای سازندگی مرکزهای فرهنگی، کتابخانه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی خود محیط معرفتی و فرهنگی را برای ساکنان و مهمانان فراهم آورده نه تنها پایتخت تاجیکان بلکه مرکز فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تاجیکان دنیا باشد. برای مهیاسازی امکانات بهتر و معاصر زندگی در سراسر مملکت به افتخار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی 29166 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. امروزها طبق معلومات‌های آماری در جمهوری زیاده از 29166 بنا و انشاءات جشنی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده هستند. حالا باشد در زیاده از 5648 عدد بنا و انشاءات ها ساختمان ادامه دارد که 1936 فایز را تشکیل میده. از این شماره در ولایت مختار کوهستان بدخشان 1362 عدد، در ولایت سوخت باشد 12217 عدد و در ولایت ختلان باشد 6260 عدد و در ناحیه توبه جمهور باشد 5012 عدد و در شهر دوشنبه باشد 4315 عدد را تشکیل میدهند. از این شماره علاقه 19266 انشاءات مختلف ساخته شده در خدمت ساکنان قرار دارد. در این برابر حالا در شهر ناحیه‌های مملکت در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساختمان 1533 انشاءات ساحه معارف، 678 انشاءات ساحه تندرستی، 499 میدانچه ورزشی، 740 کارخانه صنعتی، 655 بنای استقامتی، 362 پل، 185 انشاءات ساحه فرهنگ، 1098 انشاءات خدمترسانی، 1951 نقطه سودای خوراک عموم و راههای ماشینگر جریان دارد. در روند کارهای آبادانی صاحبکاران وطندوست و شخصان سخاوتپیشه همراه شده در پیشرفت بیشتر تاجیکستان صاحب استقلال سهم می‌گذارند. از این شماره کارخانه‌های کارگاه‌های صنعتی 740 عدد، ساحه تندرستی 678 عدد، معارف باشد 1533 عدد، میدانچه‌های ورزشی باشد 499 عدد، بنا انشاءات‌های خدمترسانی باشد 1098 عدد، بناهای استقامتی باشد 655 عدد، بناهای معمولی 199 عدد و سودا و خوراک‌های عمومی باشد 1951 عدد، کوپروک‌ها 362 عدد، ساختمان راه‌ها 2773 عدد
و دیگر نمود انشاءاتها باشد 8592 عدد را تشکیل می‌دهد. рушди ҳамарӯзаи соҳаҳои иқтисоди миллии тоҷикистон собит менамояд ки сокинони мамлакат бо дарки масъулияти ватандорӣ ва ҷонибдорӣ амиқ аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар тадбирҳои ободонию бунёдкориро вусъат мебахшанд. ин ҳама созандагию бунёдкориҳо дар асоси соҳибихтиёрии давлат ва сиёсати муваффақи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон анҷом меёбанд. мардуми тоҷик ба зиндагии шоиста расиду ба сӯи ояндаи боз ҳам хубтару беҳтар дурахшону устувортар бо барномаву ҳадафҳои мушаххас равона аст. дар раванди ҷаҳонишавӣ вазъи печидаи иқтисодӣ, сиёсӣ, амниятӣ ва идеологии ҷаҳони муосир таъмини рушди устувори иқтисодӣ, анҷоми тадбирҳои созандагӣ, ҳифзу таҳкими манфиатҳои миллию давлатӣ ва суботу оромӣ саҳлу осон нест. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар амалӣ кардани сиёсати худ тамоми барномаву ҳадафҳоро маҳз барои рушди ҷомеа ва масъалаи таъмини амнияти миллии давлат равона кардааст. пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе бори аввал мизбони чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмод гардид ки дар он беҳтарин шоҳмодбозон аз дохил ва хориҷи кишвар бо ҳам сабқат менамоянд. таваҷҷӯ намоед ба гузориши навбатӣ. рӯзи дуюм аст ки дар кохи олимпии шаҳри душанбе чемпионати осиёи ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмод ҷараён дорад. ин мусобиқаи муҳими варзишӣ ки то 29 апрел идома мекунад, рафти онро беҳтарин доварон ва донандагони соҳа назорат ва ҳакамӣ мекунанд. ёсамин хоҷаева шоҳмодбози навраси тоҷик аст ки аз синни 5-солагӣ ба ин намуди варзиши зеҳнӣ машғул аст. давоми 7 сол дар мусобиқаҳои гуногун иштироки фаъолона карда, дар ин миён дастболо низ гардидааст. яъне баромаду рақобат дар чунин чорабиниҳои оммавӣ барои ёсамин таҷрибаи нав нест. ҳамин таҷриба, бовари ба худ ва имконоти васеъи машқу тамрин боис шуд ки ёсамин дар даврҳои баъдии чемпионати шоҳмод рақобат хоҳад кард. шоҳмод яке аз варзиши دوست‌داشته من میباشد. من خیلی خوشحالم که بازی شاهمات را اینقدر خوب میتوانم و در این مسابقه غربی 3 بار غالب شدم و 4 بار مغلوب شدم. حریفای من از هند بودن، از روسیه، از قزاقستان، از قرقیزستان، از ترکمنستان بودند. اینها من از بازی نمود کلاسیکا یکم بازی شدم، بازی یکم را غالب نمودم. مقصد اشتراک من در این مسابقه برای بلند برداشتن پرچم تاجیکستان میباشد. барои бисёре аз иштирокчиён ин мусобиқа на танҳо имкони нишон додани худ, балки як қадам ба сӯи расидан ба муваффақиятҳои сатҳи байналмилалист. аз 20 то 29 апрели соли 2025 душанбе пойтахти тоҷикистони зебоманзар, пойтахти шоҳмодбозони минтақа буда, чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмод миёни кӯдакон ва наврасон ҷараён дорад. ин як рӯйдоди таърихӣ на танҳо барои кишвар, балки барои тамоми ҷомеаи шоҳмодбозони осиёи марказӣ ва ҷанубӣ мебошад. Я первый раз приехал в город Душанбе, Таджикистан. Меня зовут Яхьяев Абдихадир, я арбитр ФИДЕ из Казахстана, город Шымкент. Рад, что я присутствую в вашем солнечном городе. У нас проводится чемпионат Западной Азии по шахматам среди детей. Турнир очень интересный, очень сильный состав, хорошо все организовано. Мне очень понравился этот турнир, и я рад, что я здесь. Очень здесь атмосфера такая дружелюбная. Мне очень понравился. Я Алиса Домащенко, я из России. Сегодня первый тур классики, я выиграла этот турнир. Вчера было открытие Рапида, открытие очень красивое было, песни красивые, танцы были красивые. Зал большой, удобно все, красиво, организовано довольно. ин чорабинӣ на танҳо як мусобиқаи зеҳнӣ, балки як пули фарҳангӣ аст ки ҷавонони кишварҳои гуногунро ба ҳам мепайвандад. дар фазои рақобати варзишӣ асосан ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстӣ ва эҳтиром байни пештозони ояндаи ҷаҳони шоҳмод гузошта мешаванд. من صابر اشرفی از کشور جمهوری اسلامی ایران هستم. تاجیکستان کشوری مهمان نواز، خیلی خوشمان اومده، خیلی خوبه و سطح مسابقات هم سطح کیفی مسابقاتی که اینجا برگزار میشه بسیار عالیه. این مسابقات قهرمانی رده‌های سنی غرب آسیاست. اجرایات برگزاری مسابقات با توجه به حضور داوران
قدرتمند آسیا در این مسابقه خیلی بسیار عالی بود. در برابر یاسمین در این چرابینی مهم ورزشی زیاده از 100 نفر شهماتبازان نورس تاجیک اشتراک دارد که هدف تنها یک است، به دست آوردن غالبیت. در چمپیونات که 430 نفر شهماتباز اشتراک دارد، در طول 2 روز علاقه سلسله بازی ها را میان هم برگزار نمودند. جهانگیر سفرعلی زاده، زینالدین جبار، شهر دوشنبه، اخبار. در دایره فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 که از 14 تا 21 اپریل در شهر دوشنبه ادامه کرد، هنرمندان تئاترهای مملکت توانستند هم نقشوی و هم غیر نقشوی نمایشنامه‌های تازه و دلنشین را منظور مهمانان ساکنان پایتخت خاصه دوستداران تئاتر نمایند. در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم جمع‌بستی و جایزه سپاری به غالبان فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 برگزار گردید. توجه نمایید. فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 جمع‌بست گردید. این تدبیر سر از 14 تا 21 اپریل سال روان ادامه کرده در آن 18 تئاتر کسبی مملکت با پیشنهاد نمایشنامه‌های تازه ایجاد و دیدنی خود اشتراک کردند. پرستوی امساله نتیجه زحمت 2 سال آخر هنرمندان تئاترهای کسبی کشور را معرفی ساخت. اگر از یک جهت این تدبیر وسیله خوب معرفی هنر و استعداد والای هنرمندان تئاترهای کشور باشد، از طرف دیگر برای دریافت صاحب استعدادها و برداشتن سطح کسبی کارگردانها، هنرمندان و رسامان و آهنگسازان زمینه می‌گذارد. یعنی با اینوبت همین حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه فستیوال را تحت عنوان پرستو روی دست گرفته است که چون آنانه هر 2 سال بعد گذرانیده می شود. دوم یک هفته در شهر دوشنبه هنرمندان تئاترهای مملکت توانستند هم نقشوی و هم غیر نقشوی نمایشنامه‌های تازه و دیدنی را منظور مهمانان و ساکنان پایتخت خاصه دوستداران و اخلاصمندان تئاتر گردانند. ویژگی‌های خاصه انتخاب موضوع، سطح کسبیت، شکل پیشنهاد و نقش‌آفری هنرپیشگان، سبک و اسلوب کارگردان‌ها، صحنه‌آفری و موسیقی و برتریت‌های نمایشنامه‌های این پرستو بود که از فستیوال‌های قبلی فرق می‌کرد. ما هر 2 سال انتظار می‌شویم که کی پرستو می‌شود و به دیدار دوستان می‌رسیم. و اینک امسال تئاترهایی که از جمهوری آمدند دیدن کردیم و بسیار خوشنودیم که تئاترها سال به سال پیش میرن، نمایش‌های خیلی جالب تهیه میکنند و در حقیقت هر نمایش هر کارگردانی به طور خود پیشنهاد میکند نمایش‌های خودشون. با تشکیل یک چهاربینی سطح بلند از فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نتیجه گیری کرده شد. در مراسم جایزه سپاری آزمون پرستو 2025 نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت وزارت فرهنگ، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی اشتراک نمودند. تاکید شد که تئاتر آینه زندگی بوده یکی از رکن‌های مهم حیات و فرهنگ بشریت میباشد که با صحنه گذاشتن حادثه‌های گوناگون تاریخی و محتوای اثرهای بدیعی دقت هوادارانش را به خود جلب میکند و جایگاه خاص خود را دارد. بنیاد تئاترهای کسبی، قصرهای فرهنگ در منطقه‌های گوناگون کشور و ساختمان تئاتر ملی که در جریان است دلیل سیاست فرهنگ پرورانه سروری دولت محترم امامعلی رحمان میباشند، گفته شد در همایش. در قسمت تنتنوی چهاربینی غالبان و بهترین ها معین گردیده قدردانی شدند. به همین معنی نمایشنامه پشیمانی تئاتر دولتی دراما و موسیقی به نام توفه فاضلوی شهر کنیبادام جای سیوم، تئاتر جمهوریوی موسیقی دراماوی ناحیه دنغره جای دوم و نمایش یلی تئاتر دولتی موسیقی مسکوی شهر خوروغ سزاوار جای یکم گردیدند که در وضعیت تنتنوی غالبان قدردانی شدند. با برتریت خاصه پیشنهاد خوب و دیدنی نمایش داستان سیاوش در تهیه بهرام قربانزاده سزاوار شاه جایزه آزمون گردید. در دیگر نامینه‌ها همسان و بهترین هنرمند، بهترین نقش مردانه و زنانه، بهترین اثر صحنوی،
беҳтарин нақши лаҳзавӣ ё эпизодӣ ва ба монанди инҳо муайян ва дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ шуданд, пешниҳоди барномаи мукаммали фарҳангӣ анҷомбахши чорабинӣ гардид. дар қасри варзиши шаҳри хуҷанд дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар вилояти Суғд оғоз гардид. Дар ҷараёни чорабинӣ намояндагони 82 муассисаи таҳсилоти олии 13 кишвари хориҷӣ ба хатмкунандагони муассисаҳои таълимии вилоят шароиту имконоти илмомӯзии донишгоҳу донишкадаҳоро муаррифӣ карданд. гузориш дар ин хусус. дар намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ ки дар қасри варзиши шаҳри хуҷанд доир шуд, намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони маркази барномаҳои байналмилалӣ, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд иштирок намуда таъкид доштанд, ки фестивал намоишгоҳи мазкур бо мақсади тақвияти фаъолият дар самти густариши ҳамкориҳо бо муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷӣ, шиносоии ҷавонон ба касбу ихтисосҳои мавҷуд буда ва инчунин фароҳам овардани имконият ҷиҳати ба таҳсил фаро гирифтани ҷавонони тоҷик дар донишгоҳҳои кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ мебошад. имрӯз хонандагони синфҳои болоӣ, хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо дастоварду имкониятҳои донишгоҳҳои машҳури ҷаҳон, риштаҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва технологияи иттилоотӣ шинос шуда, дар оянда баъди хатми муассисаҳои таълимӣ идома додани таҳсил дар донишгоҳҳои хориҷӣ шарту шароит, талаботи онҳо маълумот гирифтанд. мо имрӯз хеле хурсанд аз он ҳастем, ки ин гуна чорабиниҳо баргузор мешаванд, барои ояндаи мо хеле муфид мебошанд. мо имрӯз омадем дидем ихтисосҳои гуногун ҳастанд. талабаҳо метавонанд ихтисоси ба худ лозимаро дар ин ҷо интихоб намоянд ва бисёр университетҳо, коллеҷҳо дар ин ҷо дидем интихоб намудем, ки бениҳоят шароити хуб доранд. дар фестивал намоишгоҳи мазкур 180 нафар намоянди 82 муассисаи таҳсилоти олӣ ва илмии 13 давлатҳои хориҷӣ аз ҷумла Амрико, Британияи Кабир ва Ирландии Шимолӣ, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Кипр, Аморати Муттаҳидаи Араб, Туркия, Малайзия, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Беларус иштирок намуданд ва нишона аз робитаҳои дипломатӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷиро медиҳад. имкониятҳое ки зери сиёсати хориҷии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳо рӯз то рӯз рушд ёфта истодааст дар самти маориф ва илм. аз ин имкониятҳои мавҷуда донишҷӯён ва довталабон инчунин хоҳишмандон метавонанд васеъ истифода намоянд ва таҷрибаи байналмилалиро омӯхта дар рушди иқтисодиёти миллӣ саҳми хешро гузоранд. имрӯз дар ин фестивал намоишгоҳ аз 12 кишвари дунё зиёда аз 84 муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ иштирок доранд. ташкили фестивали мазкур низ бо мақсади муаррифӣ, ҷалби ҷавонон ба идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои хориҷӣ ва имконияти аз маҳалли зист шинос шудан ба шарту шароит, интихоби касбу ихтисоси ба завқи хеш мувофиқ ва мин баъд идома додани таҳсил ба ҷавонон роҳандозӣ гардидааст. имрӯз дар шаҳри душанбе дар мавзӯи рушди содирот, дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилот, бартараф намудани монеаҳои маъмурию техникӣ ва содагардонии расмиёт ҳамоиш доир шуд, ки дар он масъулин ва намояндагони 140 ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. ҳамоиш дар асоси дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд, ки дар кори он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони мақомоти давлатии соҳавӣ, роҳбарону намояндагони шарикони рушд, бахши хусусӣ ва роҳбарони корхонаҳои саноатию кишоварзӣ, вилоятҳои Хатнону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории чорабинӣ дар фазои озоду шуд мубодила гардидани афкору мулоҳизаҳо аз рӯи масъалаҳои мубрами раванди содагардонии расмиёти содирот, баррасии мушкилоти корхонаҳои истеҳсолӣ ва содироткунанда, ба хусус соҳаи пахтакорӣ, дарёфти роҳҳои ҳалли монеаҳои ҷойдошта, рушди содироти молу маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи кишвар ва баланд бардоштани нуфузи ҷумҳурӣ дар сатҳи байналмилалӣ, ҳавасмандгардонии фаъолияти ба содирот нигаронидашуда ва дастгирии давлатии содирот мебошад. дар чорабинӣ
ارزانی مسئله‌های حل طلب و مهم سوهای صادرات از جمله استفاده مکانیزم‌های طرفه‌ای و غیر طرفه‌ای، حمایت منفعت‌های صادرات کنندگان، مطابقت با استانداردهای بین المللی، ارزیابی نمودن قانونگذاری و رسمیات مأموری بررسی گردیده نسبت به مسئله‌های بهتر نمودن فضای صادرات پیشنهادها صورت گرفت. مشکلات حاضر عین حال همین است که ما همین محصولاتی که بر وقتی می شود ما همین را باید که سری وقت برای صادرات مثال خریدارا ایون طرف سپارش میتن ما باید که سری وقت اجرا کنیم حرکت کنیم که همین موافق شرطنامه‌مون همه باید که سری وقتی شود. همین خاطر دستگیری بسیار لازم است که همین باید که ما موافق هم شرطنامه اجرا کنیم کارمون. مسئله های مبرم امروزه که صادرات کنندگان با آن همه روزه روبرو می شوند بررسی گردیدند، در دایره آن خلاصه های دخدار برآورده شد. همزمان در کار چورابینی در سمت جدا نمودن مبلغ‌گذاری امتیازناک برای هوسمندگردانی ساحه پخته‌کاری و کارکرد صنعتی پخته که رشد استوار ساحه‌های مذکور زیر توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد ابراز گردید. تاکید شد که در دایره تدبیرهای اندیشیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان جهت سوداگردانی رسمیات سودا و دستگیری استحصال کنندگان و صادرات کنندگان وطنی، پیشبرد صادرات، تشکیل نظام ساده رسمیات سودا و فراهم آوردن فضای مساعد برای فعالیت اشتراکچیان سودای خارجی و سوداگردانی مأموری کنانی عملیات‌های صادراتی یک قطار تدبیرهای مشخص راه اندازی گردیدند. در دایره لایحه سرمایه‌گذاری بانک جهانی بلند برداشتن رشد استواری کشاورزی در دوام سال‌های 2025-2026 بنیاد 3 مرکز آگرولوژیستیکی در شهر دوشنبه و ولایت‌های سوخت و ختلان و من بعد در دایره مبلغ‌گذاری ایلوگی بنیاد 2 مرکز آگرولوژیستیکی در منطقه کلاب ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان به نقشه گرفته شده است که جهت حل مانع‌های موجوده لوجستیکی از جمله در سمت‌های بهتر نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی نقلیاتی توسط کم نمودن خراجات انتقال و حصه نقلیات در ارزش اصلی مال و محصولات وطنی و تقویت بخشیدن همکاری‌های متقابلا سودمند با تشکیلات‌های منطقوی و بین المللی باید به لوجستیکا مساعدت می‌نماید. در مکالمه امروزه از جانب استحصال کنندگان و صادرات کنندگان مسائل اساسی در سمت انداز و اندازبندی و رسمیت‌داری گمرکی، سرتیفیکاسیا، نقلیات و لوجستیکا، اعتراف سرتیفیکات‌ها در خارج کشور مورد بررسی قرار گرفتند. در فرجام کاری همایش از جانب اگنتی صادرات برای در نزد نمایندگی‌های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در خارجه تأسیس مرکزهای حمایت منفعت‌های سوبیکت‌های خواجگیداری وطنی، سوداگردانی رسمیات اندازبندی فعالیت کارخانه‌های کارکرد پخته توسط عوض نمودن 14 مجموعه نمودهای گوناگون انداز به انداز یگانه از حجم کارکرد اشیاء خام به نقشه‌گیری کشت زراعت‌ها و دیگر مسائل‌ها که بر رشد صادرات مساعدت فعال می‌نماید پیشنهادهای سودمند کرده شد. майдони умумии заминҳои кӯрам дар ноҳияи данғара 32377 гектар ро ташкил медиҳад ки барои истифодаи самарабахш ва истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ ба саҳмдорони 2127 хоҷагиҳои деҳқонии оилавию ҷамоавӣ вобаста карда шудааст. мавзӯъро гулчеҳраи саттор шаҳр медиҳанд. استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و کشت زراعت‌های اساسی از جمله پخته و سبزیجات و دیگر محصولات نیاز اول با استفاده از اصول‌های معاصر کشت و پرورش در خواجگی‌های دهقانی ناحیه دنغره بر اعلی حس می‌شود. سهمداران خواجگی دهقانی خلیفه نظیر امسال برای تجربه در قسم از زمین‌ها زیر پلیونکا پنبه‌دانه کشت نمودند که از این اصول پرورش می‌توانند حاصل دلخواه به دست آورند. در خواجگی دهقانی خلیفه نظیر 70 گکتار زمین کورم آبی موجود است. موافق دورنمای کشت در خواجگی خصوصا پخته، کارتوشکا، سبزیجات‌ها، غله‌دانگی‌ها کشت می‌کنیم. هر قطعه از زمین خواجگی را ثمرناک استفاده برده کوشش می‌کنیم که حاصل دلخواه به دست آوریم. خواجگیداران با تجربه بین نهالان باغ‌های جوان نیز با مقصد با ثمر استفاده نمودن زمین و گرفتن حاصل فراوان پالیزی و سبزیجات کشت نمودند. در خواجگی هر قطعه زمین
самаранок истифода мебарем. سری وقت کشتی زراعت‌ها را به جا می‌آوریم، حاصل دلخواه به دست می‌آوریم، بازار استعمالی را تامین می‌کنیم، با سبزیجات ذخیره می‌کنیم محصولات را. با استفاده تخمی‌های با صفت و رعایت اگرتکنیک پرورش و مصلحت درست متخصصان ساحه از همه نمود زراعت حاصل دلخواه به دست آوردن ممکن است، زیرا شرایط طبیعی برای بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی سازگار است. در برابر کشتی زراعت‌های اساسی که به فراوانی بازار و امنیت غذایی مساعدت می‌کند، خواجگیداران همچنین در 4 هکتار زمین بنیاد باغ‌های سایه‌افکن و همیشه سبز و آرایشی و در 3 هکتار زمین باغ درختان میوه‌دهنده را تشکیل نمودند که از این حساب نیز حاصل دلخواه به دست می‌آورند. در دایره عملی شوی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025 و 2040 کشاورزان با تجربه میدان باغ‌های درختان همیشه سبز و میوه‌دهنده را وسیع‌تر نموده در سرسبزی یک گوشه وطن و تازه و آزاده گردانیدن محیط زیست سهم بیشتر می‌گذارند. تأمین امنیت عضوقواری یکی از 4 هدف استراتژی محسوب یافته کشاورزان با مقصد تطبیق همه‌جانبه آن از راه و اصولهای معاصر استفاده می‌کنند. ساکنان ناحیه یوان ولایت ختلان در برابر استفاده ثمرناک زمین‌های کارم همزمان در کاربرد عاقلانه زمین‌های نزد حولگی از تجربه پیشقدم کار می‌گیرند. تفصیلات بیشتر در گزارش محمد رجب عبدالله‌زاده و دولت فیض‌الله. با نظرداشت تأمین پوره ساکنان با محصولات تر و تازه، کشاورزان ناحیه یوان با استفاده از راه و اصولهای نو کشت و کار و رعایت طلبات اگرتکنیک پرورش توانستند به نتیجه‌های نظررس نائل گردند. طور مشاهده می‌گردد دهقانان در سمت پرورش محصولات خوشصفت جوابگوی طلبات بازار جهانی تجربه خوب گرفته راه و اصولهای نو پرورش را پیش گرفتند. در ناحیه ساکنان اهمیت مهم استفاده زمین‌های کارم را در سمت تأمین طلبات بازار و در مجموع بهر باز هم بهتر و خوبتر گردانیدن شرایط روزگارشان به خوبی درک نموده در یک موسم رویانیدن 2 تا 3 مراتبه حاصل را از یک زمین مرام خود قرار دادند. ساکنان مهنت دوستی حدود ناحیه همساله از این قطعه‌های زمینی در اختیار داشتهشان حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی را به دست می‌آورند. با استفاده از تجربه چندین ساله کاری، خواجگیداران در نزد حولی‌های خویش محصولات گوناگون را کشتند که به خاطر گرفتن حاصل و بهگردانیدن سطح زندگیشان بسیار مفید میباشد. مدنیت استفاده درست زمین قریب که در همه ساکنان جماعت‌های دهات مشاهده گردیده، تمام نمود زراعت و سبزیجات کشاورزی به طور خاصه کشت کرده شده نشأ و نمای خوب گرفتند. بهر مهنت پرثمر و نقشه‌گذاری ساکنان ناحیه یاوان از جانب مقامات محلی دستگیری‌ها در سمت تأمین آب پالایزی و دسترسی به تخمی‌های خوشصفت و سرحاصل دلخواه محصولات ظاهر می‌گردد که به چنین نتیجه‌های نظررس مهنتی نائل می‌گردند. خواجگیداران ناحیه پی عملی نمودن دستور و هدایت‌های منفعت بخش حکومت مملکت اهلانه مهنت کرده به این وسیله در تأمین امنیت عضوقواری ساکنان سهم مناسب می‌گذارند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه یاوان، اخبار. با نظرداشت سردرآمد و منفعت‌آور بودن باغ‌های اینتنسیوی در ناحیه شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان کشاورزان از روی توصیه متخصصان کار را پیش می‌برند. خواجگی دهقانی بابای شمس در ناحیه مذکور با بنیاد باغ‌های اینتنسیوی در صادرات محصولات گوناگون کشاورزی سهم مناسب دارد. گزارش رحمتعلی نظری در این خصوص آماده شده است. باغپروری یکی از سمت‌های افضلیتناک خواجگی خلق مملکت بوده. در ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان به این ساحه توجه خاص ظاهر می‌نمایند، زیرا باغپروری یکی از ساحه‌های سردرآمد ناحیه به شمار می‌رود. دوران صاحب استقلالی کشور این ساحه رشد نمود و طبق برنامه‌های دولتی باغ‌های کهنه از نو برقرار کرده شده. باغ‌های نو سال از سال زیاد گردیدند. سال 2024 در ناحیه در میدان 35 هکتار
باغی نو بنیاد کرده شد که از این 4 گکتاری آن را باغ‌های اینتنسیوی سیب تشکیل می‌دهند. خواجگی دهقانی بابای شمس از جمله چنین باغ‌هاست که بنیاد باغ‌های اینتنسیوی را به راه مانده است. این خواجگی دارای 4 گکتار باغ بوده، در میدان 1 گکتاری آن باغ اینتنسیوی بنیاد نمودند. اهل زحمت این خواجگی اصلا از روی توصیه متخصصان ساحه عمل کرده درختان دارای سرتیفیکات مطابقت و مطابق با اقلیم محل را شنانیدند که همه ساله این نو‌نهالان حاصل خوب به بار می‌آورند و به اندیشه متخصصان درختان اینتنسیوی سیب سال سیوم برابر گردیده حاصلناکی آنها از هر بیخ تا به 100 سانتی میرسد. مورد به ذکر است که سهامداران خواجگی دهقانی بابای شمس دستور و هدایت‌های سرور دولت را جهتی بنیادی باغ‌های صادراتی سرمشق کار خود کرده ماهیت باغپروری و منفعت آن را خوب درک کردند و به نگاهبین آنها تلاش دارند، زیرا طلبات اهالی به چنین نوع‌های میوه‌جات وطنی خیلی زیاد است. همچنین در شفت راهی اتومبیلگرد اهمیت بین المللی داشته کلاب شمس‌الدین شاهین بدخشان که از مرکز ناحیه میگذرد بیش از 200 بیخ نهالان همیشه سبز شناندند که به طبیعت اینجا زیبایی دیگر زم میکند و هم لغزش خاک را نگاه میدارند. از جانب دیگر برای جلب سیاحان داخلی و خارجی خیلی مساعد میباشند و دیدن چنین منظره ها به آنها روح و الهامی دیگر میبخشند. قصد دارند که در آینده نیز در این مسیر را از حساب مبلغ‌های درآمد خواجگیشان نهالشنانی را ادامه دهند و به این وسیله در سبز و خرم گردانیدن طبیعت زیبای دیار سهم خود را گذارند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. زیاد نمودن حجم استحصال میوه و بهتر نمودن صفت محصولات که به طلبات اقتصاد بازارگانی جوابگوی باشد به گذرانیدن چاره‌های محافظتی بر ضد حشرات ضرررسان و کسلی باغ و تاکزار امکان پذیر است. باران‌های چند روز اخیر برای پیدایش حشرات ضرررسان و کسلی‌ها زمینه گذاشته. خواجگیدان را ضرور است که با استفاده از روزهای آفتابی کارکرد شیمیایی را در باغ و تاکزار به راه مانند. گزارش منصور جلال. бемории ордмонанд дар барги себ, қатшавии баргҳо, пайдошавии ширинча дар навдаҳои ҷавон ва зангаи зар дар ғалазору бемориҳо дар лӯбиёгиҳо ин ҳама таъсири боронҳои рӯзҳои охир аст. агар боронҳои чанд рӯзи охир ба соҳаи кишоварзӣ фоидаи бештар оварда бошад ҳам бо зиёд шудани намӣ эҳтимолияти пайдо гаштани касалиҳои замбурӯғӣ ва ҳашароти зараррасон дар боғу тогзор ва зироати кишоварзӣ вуҷуд дорад. аз ин рӯ мутахассисони соҳаи кишоварзӣ рӯзҳои офтобиро барои гузаронидани чораҳои мубориза бар зидди касаливу зараррасон ки кафили гирифтани ҳосили баланду босифат мебошад зарур мешуморанд. аз меъёр зиёд боронгарӣ шуд, албатта ба касалиҳо дучор мешавад ва зараррасонҳо низ зиёд мешавад. барои ҳамин хоҷагидорон зарур аст ки аз рӯзҳои офтобӣ бояд ки самаранок истифода баранд. дар якҷоягӣ яъне ки бар зидди ҳам касалиҳо ва ҳам зараррасонҳо бояд ки ҳатман коркарди кимиёӣ гузаронанд. масалан дар дарахтони тухмакдор аз қабили себ, нок ва дигар дарахтон ҳангоми зиёд гардани боронгариҳо касалии сухтании бактериявӣ, паршани қутурак ва гарзанӣ зиёд мегардад. инчунин махсусан кирми себ пайдо ва наслҳои худро гузошта афзоиш меёбад. истифодаи заҳрдору яке аз роҳҳои дастрастарин ва таъсирбахштарин мубориза аст, мегӯянд мутахассисони соҳа. ҳангоми дорупошӣ мутахассисон риояи меъёри масрафи дору ва маҳлулро зарур мешуморанд. ки маҳлули ҳамин агрокимиёро омода менамоянд, бояд ки ҳатман оби соф, оби тоза бошад, зеро ки оби лой, оби ифлос ба таъсирнокии ҳамин агрокимиёҳо яъне ки таъсир мерасонад ва таъсирнокии ин агрокимиё кам мешавад. ва дигар омил ин дар рӯзҳои шамол бояд ки сурати шамол бояд паст бошад, шамол набошад ва коркардамон дар ин ҳолатҳо бояд гузаронем. гирифтани ҳосили баланду босифат аз иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ ва заҳмати софдилонаи хоҷагидорони мамлакат
وابسته میباشد. متخصصان ساحت توصیه میدهند که در مورد سریع و با صفت گذرانیدن چاره‌بینی‌های اگرتکنیکی در باغ و تاگزار و زراعت کشاورزی خواجگیداران میتوانند حاصل بلند و محصولات به طلبات بازار امروزه جوابگو استحصال نمایند. در پایگاه تعلیمی تجربوی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور در شهر حصار با اشتراک متخصصان و آموزگاران و دانشجویان سمینار علمی عملی در موضوع نظارت فیتوسانیتری درختان میوه‌دهنده و چاره‌های مبارزه با کسالی‌های ضرررسان‌ها دایر گردید. دومای مطلب در گزارش نوبتی همکارانمون. با مقصد تکمیل دادن دانش و تجربه دانشجویان و تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در پایگاه تعلیمی تجربوی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور در شهر حصار اوید به موضوع نظارت فیتوسانیتری درختان میوه‌دهنده و چاره‌های مبارزه با کسالی‌های ضرررسان‌ها اینچنین تکنولوژی‌های نوین پرورش زنبور عسل سمینار علمی عملی دایر گردید. هدف‌های استراتژی تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت و صنعت کنونی با سرعت کشور از فعالیت باثمر کشاورزان مملکت وابستگی عمیق دارد. از این رو تطبیق علم به استحصالات و پیوسته همکاری نمودن کشاورزان با عالمان و متخصصان ساحه در اجرایش این هدف‌های استراتژی منفعت آور میباشد. باران‌های پی در پی فصل بهار اگر از یک جهت به سمت کشاورزی منفعت آور باشد، از طرف دیگر باعث افزایش یافتن کسالی‌های ضرررسان‌ها در باغ‌های میوه‌دهنده می‌گردد. کشاورزان مملکت را در این شب و روز ضرور است که جهت بلند برداشتن حاصل درختان میوه‌دهنده و مبارزه با حشرات ضرررسان از توصیه‌های متخصصان ساحه استفاده برند. 75-80% کسالی‌هایی که در باغ‌ها هستند برانگیزنده اساسی آنها زنبورخ است که در اینجا ما مثال آورده میتوانیم که و مانند کسالی قوتورک سیب که امروز بیشتر در باغ‌هایی که در نزد کوه هستند، کوهستانی هستند، بیشتر در اعصاب این کسالی زیاد ضرر می‌بینند، چون که این کسالی‌ها در نتیجه بارشات‌های زیاد یا که بارشات‌های پی که می‌شود افزایش کرده، یعنی صفت محصولات‌های ما رو پس می‌کند. در باغ‌های سیب اگر نظر کنیم روی برگ مثل روغن‌هایی که می‌ریزد، روغن چکیده است، یعنی داغ روغن مانند می‌شود و در باغ‌های نوک باشد اگر اونها بیشتر در تگ برگ‌ها نمودار می‌شوند. غیر از آن با در باغ‌ها هستند کسالی گردزنی سیب که اساساً در ماه‌های اپریل و مای پیدا می‌شوند و نمود بیرونی کسالی است که روی برگ‌ها مثل گرد ارد همین خیلی پیدا می‌شود که از این فهمیده می‌شود که این کسالی گردزنی است که اساساً اونها با غوره، با برگ و با گل‌های مثلا همه میوه ما ضرر کرده میتونند. در قسمت دوم سمینار علمی عملی وابسته به زنبور عسل پروری، اصولهای سلکسیونی و باردارکنی صنعی مادر زنبور معروضه ها ارائه گردید. با دانشجویان جهت درست و ثمرآور نگاهبین کردن زنبور عسل و بیشتر نمودن آیله های آن کارهای فهماندهی گذرانیدند. چنین سمینارهای علمی عملی برای دانشجویان امکانیت فراهم می‌آورد تا آنها دانش‌های از خود کردهشان را در منطقه‌های تجربوی در عمل اجرا نمایند. همزمان این روند در آینده برای پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق نیز مساعدت می‌نماید. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار. اخبار. حکومت الکترونی یک جزء جامعه اطلاعاتی می باشد که حالا در روند شکلگیری عمومی جهانی قرار دارد. در شرایطی که تکنولوژی اینواسیونی یکی از واسطه‌های مهم آلترناتیوی پخش اطلاع ظهور نموده است، روز از روز این مسئله از هر جهت اهمیتناک می گردد. در همه ساختارها از جمله در سراداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز تکنولوژی اینواسیونی مکمل استفاده گردیده کار با طریق معاصر به راه مانده شده است. همکارمان دلشاد حکیمزاده موضوع را شرح می‌دهد. با مقصد در تمام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حیات جامعه جاری و استفاده نمودن تکنولوژی‌های اطلاعاتی، تکنیک‌های کامپیوتری و تلکمونیکاسیون معاصر پررفتر قانع گردانیدن احتیاجات افزاینده شهروندان به اطلاعات، وارد گردیدن جمهوری تاجیکستان به جامعه اطلاعاتی جهانی، استراتژی دولتی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی برای رشد جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار دارد. در زمینه این کنسل
консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ бо истифодаи васеъи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, дастрас будани хизматҳои иҷтимоӣ ба шаҳрвандон, таъмини фаврият, назорати натиҷаи фаъолият ва баланд бардоштани дараҷаи шаффофияти корбарӣ нигаронида шудааст. махсусан дар сохтори идоракунӣ, кору хизматрасонӣ ва нигоҳдошти ҳуҷҷатҳо низоми муосири коргузорӣ ба амал омад. натиҷа ин аст ки имрӯз дар саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рақамикунонии нигоҳдошти ҳуҷҷатҳо аҳамияти хоса зоҳир карда мешавад. барномаҳои гуногуне рӯз қабул карда истодаем ки барои ба шакли электронӣ гузаштани ҳуҷҷатҳои бойгонӣ боз ҳам тезтар зудтар мегардад ва махсусан якчанд сканерҳои наве ки барои гузаштан ба шакли электронӣ ва барои электронӣ кардани ҳуҷҷатҳои бойгонӣ беҳад зарур ҳастанд. мо ворид намудем ва имрӯз кор ба фаъолият карда истодаанд. дар як бойгонии марказии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз сар карда аз солҳои 1800 то соли 2025 қариб 1 миллион ҳуҷҷат гӯем хато намекунем арзи ҳастӣ доранд, 1 миллион гӯем китоб. 40% ҳуҷҷатҳоро аллакай ба шакли электронӣ гузарондаем ва имрӯз кор рафта истодааст. ин ҳам басанда нест. мо дар оянда бо тасмим гирифтем ки боз чораҳои зарурӣ ва хубтару беҳтар андешем, чун мо ҳарчи зудтар барои ба шакли электронӣ ва ба ҳукумати электронӣ гузаштани умуман ҳукумати кишвар саҳми худро гузошта бошем. роҳ овардан ба низоми муосири коргузорӣ, яъне гузариш ба ҳукумати электронӣ дар низоми нигоҳдории махзани ҳуҷҷатҳо, хизматрасониҳоро боз ҳам осону қулай намуда, вақтро сарфа ва алоқаи байни корхонаҳову шаҳрвандонро мустаҳкаму монеаҳои молиявӣ, физикӣ, вақтиву маконии ҳам сохторҳои давлатӣ ва ҳам шахсони воқеиро нисбатан кам мекунад. вақте ки ҳуҷҷатҳои электронӣ шуданд, ин пеш аз ҳама барои мардум, барои дастрас намудани маълумот ва барои умуман барои кормандое ки дар тамоми корхона муассисаи ташкилотҳо ки фаъолият мекунанд бениҳоят осон мешавад. яъне мо агар барои дарёфт кардани як ҳуҷҷат як рӯз, ду рӯз ё то 3 рӯз агар вақти худро сарф кунем, вақте ки ҳуҷҷат ба шакли электронӣ гузашт, аллакай мо дар 5 дақиқа метавонем ки кори якрӯзаи худро ба анҷом расонем. қобили тазаккур аст ки гузариш ба ҳукумати электронӣ марказонидани ҳуҷҷатҳоро ба миён овардааст. инчунин дастрас ва истифодаи технологияи инноватсионӣ имкониятҳои кормандонро дар иҷрои кору хизматрасонӣ васеъ намуда, дастрасии онҳоро ба гардиши ҳуҷҷатҳои байниидоравӣ боз ҳам қулай гардонидааст. Дилшод Ҳакимзода, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор. дар замони муосир зуҳуроти номатлуб аз ҷумла терроризму экстремизм ҳушдор медиҳад ки ба тарбияи насли наврасу ҷавон дарши бештар қувват ва идеология созанда ва ғояи ватандӯстона равона гардад. ин нуқта зимни ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд иброз шуд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд ҳолати иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо терроризм, дар бораи муқовимат бо экстремизм ва стратегияи муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. доир ба ин масъалаҳо ахбороти кормандони масъули прокуратураи шаҳри Хуҷанд ва дигар сохторҳои марбута шунида шуда, фаъолияти мақомоти иҷроия ва вазъи қонуният дар ин самт баҳогузорӣ гардид. таъкид шуд ки дар ҷаҳони муосир равандҳо ва зуҳуроте вуҷуд доранд ки на ба як давлат ва ё як минтақа, балки ба тамоми кишварҳои ҷаҳон ва дар маҷмӯъ ба кулли мардуми сайёра таҳдид мекунанд. яке аз чунин зуҳуроти номатлуб ки тамоюли паҳншавиро дар ҳама минтақаҳои олам дорад, терроризм ва экстремизм мебошад ки боиси таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва давлатҳои ҷаҳон гардидааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи мубориза бо ин амалҳои номатлуб ҳанӯз аз даврони нахустини соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, таҳти сиёсати хиратмандонаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. дар ин самт ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллиро бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътироф намуда мутобиқ гардонидааст. ҳамзамон иброз гардид ки барои пешгирӣ намудани оқибатҳои ин хатарҳо, ҳифзи амнияти миллӣ, истиқлоли давлатӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ваҳдату ҳамбастагӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ омили асосӣ ба шумор меравад.
дар ҷаласа раисони маҳаллаҳо, нозирони минтақавӣ, масъулони бахши кор бо ҷавонон, занон ва оила, инчунин имомхатибони масоҷиди шаҳр вазифадор карда шуданд ки ҷиҳати мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм дар байни аҳолӣ корҳои тарғиботиро пурзур намоянд. ҳамзамон барои ҳифз ва таҳкими сулҳу субот, арзишҳои миллӣ, таъмини зиндагии шоиста ва тақвияти корҳои созандагию ободонӣ, сокинон муттаҳид гардида, ҳушёрӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надода, барои такмили донишу хират ва андешаву афкори ҷавонон талош варзанд. дар ноҳияи лахш ба масъалаи тақвияти худшиносиву худогоҳии миллӣ, шаҳрвандон ва тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ дар замири ҷавонон чорабиниҳои маърифатӣ пайваста роҳандозӣ мегардад. ин навбат дар ноҳияи мазкур таҳти унвони худшиносӣ омили таҳкими ваҳдати миллӣ аст ҳамоиш доир гардид. идоми матлаб дар гузориши хабарнигорони мо. گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زنان، دستگیری هنرمندان و فرا گرفتن دختران به تحصیلات عالی، بالا برداشتن سطح و صفت تحصیلات و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص در بازار مهنت و رشد ساحه جوانی و ورزش در ناحیه لخش قرار داشتند. هیئت گروه کاری نخست از شرایط زیستی خدمتچیان قسم حربی 0113 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش شناس گردیده. اینچنین در موضوع خودشناسی عامل تحکیم وحدت ملی است همایش دایر نمودند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای خدمت در صف قواهای مسلح همه گونه شرایط فراهم آورده است که هر یک شهروند سن دعوتی میتواند با سر بلند خدمت مادر وطن را انجام دهد. قواهای مسلح در هر دور و زمان برای هر یک دولت صاحب استقلال کفیل امنیت و تأمین کننده حیات آسایشته مردم به حساب می رود. در دوران صاحب استقلالی به دوش خدمتچیان حربی قواهای مسلح وظیفه‌های گذاشته شدند که تقدیر ملت و دولت، استقلالیت و صاحب اختیاری وطن، صلح و آرامی و ثبات سیاسی مملکت از حل آنها وابسته می باشد. افسران و سربازان دلیر و شجاع از عهده اجرای این رسالت بسا پرمسئولیت با سربلندی برآمده. همچنین جوانانی که نو به صف قواهای مسلح مملکت می‌پیوندند با اراده قوی در حفظ سرزمین صادقانه کمر همت بستند. در وقت این چاره‌بینی به یک قطار سربازان و افسران این قسم نظامی برای سهم ارزنده گذاشتنشان افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. در آخر برای اشتراک مهمانان و سربازان قسم نظامی از طرف هنرمندان قصر فرهنگ ناحیه لخش دستاویز سرودهای وطنداری را پیشنهاد نمودند. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз ҳамоно тантанаҳо идома доранд. бо мақсади таҷдид аз ин ҷашни қадима дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чорабини пуршукӯҳ роҳандозӣ шуд. гузориши тоҷинисои файзлобек. сокинони диёри баландкӯҳи ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷашни байналмилалии наврӯзи хуҷастафолро дар маркази ноҳия шаҳраки мурғоб бо шукӯҳу ҷалоли хоса ва риояи анъанаҳои неки наврӯзӣ истиқбол намуданд. хурду бузурги ноҳияи мурғоб бо пешниҳоди намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси ҷашни наврӯзӣ ин саҳнаи бошукӯҳро хуш истиқбол намуданд. наврӯз яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллати тоҷик ба ҳисоб рафта таърихи қадима дорад. дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳеҷ як анъана ва расму оине чун ҷашни фархундаи наврӯз азизу арҷманд ва кӯҳантар нест. наврӯз ифодагари арзишҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои қадимаи тоҷикон буда аз замонҳои қадим марҳилаи зиёди пурпечутобро паси сар намуда то замони мо расидааст ва дар ноҳияи баландкӯҳи мурғоб низ то ба имрӯз бо тамоми назокат ва ҷазобияти хоса тантана дорад. дар ҳар гӯшаи наврӯзгоҳ аз ҷониби сокинони бошарафи ин ноҳияи баландкӯҳ тамоми суннатҳои неки наврӯзӣ, оростани дастархон бо ҳафсину ҳафшин, таомҳои миллӣ, хӯроки асосии наврӯзӣ суманак ва дастовардҳои аҳли заҳмат, идораву муассисаҳои давлатӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ ба тамошо гузошта шуда ҳар як сокини ноҳия аз тантанаи ин ҷашни мардумӣ бо хушҳоливу сурур сухан намуданд. зеро ҷаҳонӣ шудани наврӯз мояи ифтихор буда дар тӯли таърих дастоварди арзишманд унвон карда мешавад. дар ҳақиқат ҳам наврӯзи оламафрӯз рӯзгори одамонро пайваста поку тоза ва сабзу хурам нигоҳ медорад. наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёгар ва пайвандгари дӯстиву бародарӣ, неробахши сулҳу оштӣ ва зудояндаи кинаву озурдагӣ шинохта шудааст. дар замони соҳибистиқлолии кишвар
ҳукумати мамлакат ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросимҳои мардумӣ диққати ҳамаҷониба дода барои эҳёи арзишҳои миллӣ талош менамояд. дар гӯшаи дигари наврӯзгоҳ ҷониби хурду бузурги ноҳия бозиҳои наврӯзӣ бо тамоми усулҳои ба худ хос дар ин базмгоҳ намоиш дода шуд. ба замми ин маҳсулоти дастии ҳунармандон низ ҳамчун ҳунарҳои қадимаи сокинони ноҳияи мурғоб пешниҳоди тамошобинон гардонда шуд. бонувони ин ноҳия бо ҳунарҳои дастии худ дар тамоми кишвар маъруф гаштанд ки аксарияти ин ҳунарҳо ба мисли наврӯз таърихи кӯҳан доранд ва ҳам солу ҳам қадами наврӯзи оламафрӯз низ ҳастанд. ин ҷашни бостонӣ як рукни муҳими худшиносии миллӣ василаи пайваст намудани наслҳо, эҳёи расму суннатҳои ниёгон арзёбӣ карда мешавад. чун мардуми меҳнатқарини мурғоб ба чорводорӣ ва қутозпарварӣ машғул ҳастанд, тамоми маҳсулоти дастӣ таомҳои миллӣ ки ҳар як бонуи ноҳияи мурғоби баландкӯ омода намуда метавонаду аз насл ба насл ба мерос мондааст ба тамошо гузошта шуд. ҳар яке аз ин маҳсулот хусусияти хос дошта дорои рамзҳои гуногун мебошад ки аз умқи таърих сарчашма мегирад. роҳбарияти вилоят ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зикр доштанд ки таи чанд соли охир ноҳияи мурғоб ба дастовардҳои арзанда ноил гардида раванди корҳои созандагиву ободонӣ дар ин гӯшаи дурдасти вилоят бо маром идома дошта симои зоирии ноҳия ба куллӣ тағйир ёфтааст. гуфта шуд ки наврӯзи имсола чун ҳарвақта бо қудуми шогун ва муборак ба сарзамини мо расида аз наврӯзи гузашта то наврӯзи имсола пешрафти муваффақонаи сиёсати иҷтимоиву иқтисодӣ бар аъло мушоҳида мегардад ва ҳамчунин дар самти сиёсати хориҷӣ низ камёбиҳои беназир ба назар мерасад. ноҳияи дурдасту зебоманзараи мурғоб ҳамеша зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ва хусусан роҳбари давлат қарор дорад ва дар чанд соли охир бо бунёди инфрасохтори нав симои худро ба таври шинохтанашаванда тағйир додааст. ҳунармандони ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва аҳли фарҳанги вилоят бо барномаи рангини консертӣ фарогири беҳтарин таронаву рақс ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар маркази ноҳия шаҳраки мурғоб шукӯҳи дигарро зам намуданд. таҷлили рӯзи наврӯзи оламафрӯз дар ноҳияи баландкӯҳи мурғоб чун анъанаи нек то шомгоҳон идома ёфт. дар литсеи касби техникии шаҳри Истаравшан даври шаҳрии фестивал озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин армуғон ҷамъ бас гардид. дар ин чорабинӣ ҳунармандони шаҳр намунаи ҳунари дастии хишро манзури иштирокдорон намуданд. гузориши Фирдавс Умаров. аз ҷониби раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Истаравшан даври шаҳрии фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин армуғон доир гардид ки дар он ҳунармандони ҷамоатҳои деҳот ва кумитаи маҳаллаҳои ҳудуди шаҳри Истаравшан фаъолона ширкат варзида маҳсули дастранҷи хешро пешниҳоди аъзои ҳакамон гардониданд. дар фестивал озмун аз ҷониби ҳунармандон ҳунари кашидадӯзӣ, қӯроқбофӣ, атласу адрасбофӣ, кортсозӣ, кӯндалнигорӣ, наққошӣ, аҷӯзабофӣ, коркарди санг, чарм, чӯб ва дигар ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуд. мақсад аз баргузории фестивал озмуни мазкур тарғибу ташвиқи ҳунари армуғонсозӣ, муаррифии намудҳои мухталифи ҳунари мардумӣ ва ташаккули шакли ҷадиди маҳсулоти армуғонӣ, муайянсозии тамоюлҳои нав дар самти рушди истеҳсоли маҳсулоти армуғонӣ бо ифодаи рамзҳои миллии тоҷикӣ, эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ, ҳифз ва нигоҳдошти мероси ғайримоддии фарҳангӣ, тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, инчунин дарёфти чеҳраҳои нав ва дастгирию ҳавасмандгардонии ҳунармандон ба шумор меравад. дар имрӯза фестивал зиёда аз 20 нафар ҳунармандои шаҳр фаъолона ширкат варзида дар бахши хусусӣ масъули дасти ҳунарҳои худро ба ҳакамон ва ба иштирокчиён пешниҳод карданд. ҳамзамон аз тарафи ҳакамон маҳсули дасти ҳунармандон баҳогузорӣ карда шуд ва роҳхат барои иштирок дар даври вилоятӣ ба даст оварданд. طبق خلاصه اعضایان کمیسیه آزمون هنرمندان از روی 5 بخش ارمغان اتنوگرافی، ارمغان سیاحی، ارمغان بازیچه، ارمغان منطقوی، ارمغان دوزندگی و بافندگی معین گردیده غالبان با دیپلم، سپاسنامه‌ها و تحفه‌های ارزشمند مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان قدردانی کرده شدند. علاوه به فستیوال آزمون از جانب ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر استرافشان یارمارکای جایهای کاری خالی نیز دایر گردید که در آن ساکنان بیشغل، ختم کردگان مؤسسه های میانه و عالی کسبی، سوبیکت‌های خواجگی‌دار که برای فرستادن شهروندان به خارج کشور اجازه‌نامه دارند، امکان پیدا کردن کار و کسب آموزی داشتند. در یارمارک مسئولین کارخانه و تشکیلاتی در حدود شهر استرافشان فعالیت کننده 150 جای کاری خالی را برای کارجویان پیشنهاد نمودند که در نتیجه 20 نفر با جای کار راحت گرفته 12 نفر جهت کسب آموزی به مؤسسه‌های کسب آموزانه روانه کرده شدند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهر استرافشان، اخبار.
даври шашуми чемпионати Тоҷикистон 2025 байни дастаҳои лигаи олӣ ба анҷом расид. Дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар ҷадвали мусобиқа пешсаф боқӣ мондааст. Бозии охири даври шашуми лигаи олӣ байни дастаҳои Барқчӣ ва Истиқлол баргузор шуд. Шарҳи бештар дар гузориши Раҳматшоёбид. даври шашуми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ анҷом ёфт. дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар ҷадвали мусобиқа пешсафиашро нигоҳ медорад. бозии охирини даври шашуми лигаи олӣ миёни дастаҳои Барқчӣ ва Истиқлол ба анҷом расид. вохӯри дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир шуда бо натиҷаи 0-1 бо ғалабаи футболбозони шаҳри Душанбе анҷом ёфт. ягона голи ғалабаоварро аз дастаи Истиқлол ҷошуа Акебуже дар дақиқаи 56 бозӣ ба самар расонд. Алишер Ҷалилов аз ҳайати дастаи Истиқлол беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ эълон гардид. ин панҷумии пирӯзии Истиқлол дар мавсими имсола мебошад. тими шаҳри Душанбе як натиҷаи мусовӣ дошта то ҳанӯз ба бох рӯбарӯ нагардидааст. Барқчӣ бохти дуюмро ба қайд гирифт. ду мусовӣ ва ду ғалаба ҳам дорад. ҳоло дар ҷадвали мусобиқа Барқчӣ бо 8 имтиёз дар зинаи ҳафтум мебошад. Истиқлол бо 16 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқа қарор дорад. пас аз дастаи Истиқлол дар ҷадвали мусобиқа вахши шаҳри Бохтар қарор дорад ки аз пешсаф ҳамагӣ 2 хол камтар дорад. дастаи Равшани шаҳри Кӯлон бо 11 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. ду даста Истиқлол ва Вахш то ҳоло ба мағлубият дучор нашудаанд. се даста Истаравшан, Ҳосилов ва Паншер ки пирӯзӣ ба даст наовардаанд дар зинаи охирини ҷадвал қарор доранд. бозиҳои даври шашуми мусобиқа рӯзои 18 апрел баргузор шуданд. дар ин рӯзҳо Ҳулбук бо Хуҷанд, Регар Тадаст бо Исхата, Ҳосилот бо Истаравшан, Паншер бо Равшан, клуби марказии варзиши Артиш бо Вахш ва Барқчӣ бо пешсафи мусобиқа Истиқлол вохӯрданд. дар вохӯри Ҳосилот бо Истаравшан натиҷа ин тавр шуд. дар дақиқаи 28 ҳисоб кушода шуд. Ҷозеб Акобадӣ аз тими Ҳосилот аз масофаи наздики тӯбро ворди дарвоза намуда дастаи Ҳосилотро пешсаф кард. зарбаи Сардорбек Саидов аз тими Истаравшан ба голи ҷавобӣ анҷом ёфт. 1-1 мусовӣ. ин вохӯрӣ ба натиҷаи 1-1 анҷом ёфт. дар даври шашуми чемпионати мамлакат байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва вахши шаҳри Бохтар бо натиҷаи 1-2 бо пирӯзӣ вахши шаҳри Бохтар анҷом пазируфт. дар дақиқаи 13 бозӣ футболбозони соҳили Вахш аз шаҳри Бохтар тавассути ҳамроҳ Қулов ҳисобро кушоданд 0-1. Абдухалил Боронов аз клуби марказии варзиши Артиш ҳисобро баробар кард. 1-1 мусовӣ. дар дақиқаи 65 бозӣ баъди вайрон кардани қоидаи бозӣ туби ҷаримавӣ таъин гардид ва ин зарбаро футболбозони Вахш ҳадафнок истифода намуданд. ин бозӣ бо натиҷаи 1-2 бо ғалабаи дастаи Вахши шаҳри Бохтар ҷамъбаст гардид. вохӯри дастаҳои Паншер ва Равшан дар даври шашуми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ бо натиҷаи 1-1 мусовӣ ҷамъбаст гардид. дар дақиқаи 18 бозӣ ҳисобро Шердин Бобоев аз тими Равшан кушода дастаашро пешсаф кард 0-1. сипас дар дақиқаи 80 бозӣ дастаи Паншер ҳисобро баробар кард 1-1 мусовӣ ва бо ҳамин натиҷа ин вохӯрӣ анҷом пазируфт. вохӯрии дастаи Регар Тадаи шаҳри Тузунзода ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд мусовӣ 1-1 ҷамъбаст гардид. дар дақиқаи 64 бозӣ ҳисобро Бахтиёр Зарипов аз тими Эсхата хатти муҳофизати дастаи Регар Тадазро рах накарда ҳисоби бозиро боз кард 0-1. дар дақиқаи 72 бозӣ соҳибони майдон аз дастаи Регар Тадаз тавассути Шарифҷон Солиҳов голи ҷавобӣ зада ҳисоби бозиро баробар карданд 1-1 мусовӣ. дар чемпионати имсола байни дастаҳои лигаи олӣ ки боли 34 сурат мегирад 12 даста ширкат дорад. мусобиқа дар ду давр барпо мегардад ва ҳар як даста 22 бозӣ анҷом медиҳад. дастае ки имсол дар лигаи олӣ ҷои охиронро ишғол мекунад ба лигаи якум мегузарад ва дастае ки ҷои 11-ро мегирад бо барандаи медали нуқтаи лигаи аввали Тоҷикистон дар соли 2025 бозӣ хоҳад кард. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бимонед.